موت الأولياء الشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض ومغاربها بر وبرها خصوصا ما بهذا الكتاب الإمام عبد الرحمن أحمد القاضي ثم صبح هذا المقام الجاد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خان عبد الله أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Soal kitab ing akhiri buku catatan amal mari wis dijelasno mari di napa diperinci kabeh munan akhir saking napa perinciane buku catatan amal niku yaqulu mongko dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala ya abdi he kaula ingsun kullu hadza utawi sekabi kullu hadza utawi ikilah napa niku kullu hadza utawi iki kabeh deniku hadza kitabihi napa hadza kitab ikilah kitab iku amaluka amal sira kullu hadza utawi sekabiane iki kitab iki amal iku amaluka amal sira wa anna malaikati lan sak temene malaikat ingsun iku zadu padha nambahi sapa malaikati alaika ing ngatasi sira fi kitabika ing dalem buku catatan amal sira fayaqulu moko matur sapa si abdin ya rabbi do pangeran kula la boten zadu boten nambahi ya Rabbi du pangeran kula la boten nambahi leres niku pun niki amal kula niki kelakuan kula niki boten ditambahi kali malaikat walakin lan tetapi niku kula iku fa'altuhu ngelampahi kula hu ing amal kullahu nggih sakabehane amal walakin lan tetapi niku kula niku fa'altuhu ngelampahi kula hu ing amal kullahu nggih sakabehane amal fayaqulullahu ta'ala mongko dawuh sapa Allah taala ana utawi ingsun iku alladzi dzat satartu kang nutupi sapa ingsun alaika ing atase sira fid dunya ing dalem donya ana utawi ingsun iku alladzi dzat satartu kang nutupi sapa ingsun alaika ing atase sira nutupi fid dunya ing dalem donya wa ana utawi ingsun iku aghfiru nyepuro sapa ingsun laka ing dalem alaka maring sira al yauma ing dalem dina iki wa ana utawi ingsun iku aghfiru nyepuro sapa ingsun laka maring sira al yauma ing dalem dina iki idhab budhalo sapa sira budal nang ndi nggih teng swarga fa inni mongko sak temene ingsun iku ghafartu nyepuro sapa ingsun laka maring sira wa hadza utawi kilah napa niku wa hadza utawi kilah dawuh ya abdi wa hadza utawi kila dawu ya abdi kullu hadza amaluka ila akhirih iku haluman keadaane wong tingkae wong keadaane wong yuna kosu kang den tandes-tandes sapa si man fil hisab ing dalam hisapan
yunaqasu kang den dedes utawa den napa niku den nemen-nemeni diteliti-teliti fil hisabi ing dalem hisabane thumma yanju nuli kari-kari selamat sapa si iman oleh selamat bi fadlillahi taala kelawan kaluberane Gusti Allah taala. Tingpon lamare kapi buku-buku catatan amalnya kayak perinci mulai dari A sampai Z sampai terakhir. Ampunlah esli, ampunlah perinci kapi, ampunlah mengakui bahwa lakar bener nih ka amal abdi nak dinto Gusti. Pak engak kapi jomoh kenengenah bektonah sudah aja tak ada selopah. Tanpa catatan amal pun Allah Ta'ala maha ngaonengin khabir teliti Gusti Allah. Cuma nika sopaja manusia nika semakin ngasteteh sehingga tak di alasan untuk nolak deka panapa saya tuduaki karena pun beda catatan amal lah beda buku na benika beda kitab apa kullu hadha amaluka hari amal ban kapi wa anna malaikati zadu alaik kengtang malaikat jirisnya nambah-nambah aneka mun keadaan orang saya sepora jadi Allah Ta'ala ada bunjer ya hari amal ban engki saungkuna malaikat banyak si nambah kimunting kan ada malaikat nambah tapi ini kebentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ngak nikah Allah Ta'ala nyapora ya Rabb la walakini faltu kullahu punten malaikat nikah tak nambahin kak dintolakan leres kak dinto sedojoh catatan kak dinto amal abdi na Gusti abdi na pelaku saya bedening buku catatan penika subung orang lain tak tambahin sareng para malaikat fa yaqulullahu ta'ala analladzi satartu alaika fid dunya engkau senotope engkau senotopen perbuatan been selama odi bening dunya engkau senotope aneka mon keadaan orang bekal olia luberan rahmat kabelesen dari ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ana aghfiru lakal yaum setiang kok nyapora ka been bener teh catet cuma sabora idhab fa inni ghafartu lak jalan setiaban ke surga idhab jalan berangkat ke surga fa inni ghafartu lak setiang kok nyapora ka been dadi mulai sabora bi Gusti Allah kimpon sobung pon dosa nika aneka keadaan orang sayuna qasu fil hisab orang saya des dalam hisab pernah orang saya petandes hisab pernah orang saya napa saya teliti yongku dalam hisab pernah ada saya lopot kapi dari saya kini sampai saya raja serang terangan atau saya samar sengaja atau saya tak sengaja mula orang panikai sabora thumma yanjullah bi fadlillahi ta'ala laju orang kelak selamat kelaban oleh kabelesan dari ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ki proses yang ki abid enten tak moro napa pah moro buku-buku ringki proses abid ki pemancing geluneng mahsyar menunggu panggilan tong situng bertanggung jawab atas segala perbuatan bertanggung jawab atas segala pekerjaan deureun pakaian ben sipitoro tapi nikah setuju sobung selopot pakai nah cuma orang nikah mulai sepora bi Gusti Allah darah mangki tetap beda catatan amal lah tak selopot karena pun tugas malaikat penika untuk nyatet amal perbuatan manusia saking esapora tiling Gusti Allah nah mulai esapora bi Gusti Allah jadi syarat tak orang masuk surga harus napa? Esabora. Ada cerita orang masuk surga ngebat dosa sobung. Syarat tak orang masuk surga tandi dosa, mak bisa tandi dosa. Dosa nilai esabora. Mulai esabora ki sobung pun mulai esabora nikah. Ada pun mulai esabora. Nah, matur moga dosa-dosa kauleban panjenengan esapora tining Gusti Allah
lebih-lebih berneng bulan Ramadan ampun lah saya kocak bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Manakah keadaan orang saya hisab, saya munaqasyah, saya yunaqasyun. Ya. Bada saya hisab pas dengan, bada saya hisab na saya napa saya sarah. Kibaneka orang-orang saya ahli maksiat tetapi thumma yanjuna pas selamat yunaqasyuna thumma yanjuna engki lakar sarah hisapenna karena wahum al-usatu mereka orang sali maksiat keng eto poin bi Gusti Allah cek saking eto poin maksiat nika pak ora bebeceng bi Gusti Allah ki ada reng sira mbak maksiat beceng ya beceng kapi cek saking Allah Ta'ala ni kata no poy dak dosa kawulaban panjenengan selama di ning dunya punika pak roba buntok bi Gusti Allah mungkin bunton mungkin orang berpajuran bunton bereneng Purwosari ru maksiat sekelan bunton lanceng maksiat boleh sekelan mulai belik sampai tua maksiat to dia tahu berapa kilo je lah buntok ni kan mun pak roba buntok mun pak roba titik jeleng maksiat titik kipun lah tak ada sekali pun ese titik kapi ni kipun dari benyakan maksiat ke Gusti Allah kaya itu poin bi Gusti Allah itu poin wa ana satartu fid dunya jan Gusti Allah ana alladzi satartu alaika fid dunya engkau senoto pentu sana kakening dunya jua cek saking ngetek peto tope ya Allah alam ada reng apolong pak mun te to poin bi Gusti Allah alhamdulillah ya kharab mana pangeran leela salah benar kiki abri kenikmatan ke manusia penika leela salah duraka maksiat bahkan tade kenangan kecuali kenangan nega pun beda maksiat semakin kamai masjid padahal masjid pun kena orang yang taat ke Gusti Allah tak ada selopot sejengkal pun dari bumi saya tak ada maksiat ada ke Allah Subhanahu wa taala tapi ke itu poin bi Gusti Allah bumi ke keluar aing ke keluar aing ojen aing ya mesti ojen beton nika puna nyongok dari dosa nareng mangkin menika nah ke Gusti Allah ki belas taib nah aneka keadaana man yunaqashu fil hisab thumma yanju bi fadlillahi ta'ala orang se dalam hisab na se sarah kemudian selamat ning Gusti Allah kalaban cara sapora tu sana pas masuk ke surga eton yoje bi Gusti Allah idhab tuli jalan fa inni ghafartu lak tuli jalan engkau senyepora kakek nah wa amal ladzi anapun utawi wong yuhasabu kang den hisab sapa si wong hisaban kelawan hisaban yasiron kang sedidik adapun wong sing dihisab bakal dihisab hisaban sing sedidik fahuwa mongko utawi alladzi fahuwa mongko utawi alladzi iku min jumlatil ladzina din sampean beda titin aha jim jumlah apa hamlah jumlah ono sing ono titik iki wa ammal ladzi anapun utawi wong yuhasabu kang bakal den hisab sapa alladzi hisaban kelawan hisaban yasiron kang sedidik iku fa wa mongko utawi alladzi iku min jumlatil ladzina setengah saking jumlahi wong akeh qala Allah taala kang dawuh sapa Allah taala fihim ing dalem alladzina wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun wong-wong sing dihisab kelawan hisaban sing sedidik niku termasuk golongane wong sing didhawuhi dening Gusti Allah ing dalam Al-Qur'an wa amman anapun utawi wong utia kang den
paringaken wong kang den paringi famaman utiana pun utawi wong napa niku utia kang den paringi sapa si iman kitabahu ing kitab iman oleh den paringi biyaminihi kelawan tangan tengene iman fasaufah mongko bakal fasaufa yuhasabu mongko bakal den hisab sapa si iman oleh den hisab hisaban kelawan hisaban yasiron kang ringan kang sedidik. Dadi nek wong niku wis tondone nek kate dihisab yasiron niki, dihisab sedidik niki, nerimo buku catatan amale ambik tangan sing tengen, neremah buku catatan amal lah kelaben tanang sekanan, berarti ini kepun tanden orang sebagai hisab sekonek hisab na. Tiba dah hisab se hisapan semacam-macam orang nek hisab tergantung dari amal lah. Bodoh se sarah, bodoh se kek sarana pas kemudian pecalaka gimana ke orang-orang kafir saya pecalaka dinin Gusti Allah hisaban syadidan nyamana hisab sesara thumma yuhlakuna maksudnya kayak pecalaka pasir apa neka wahum al kufar orang-orang sega kafir beda bagian boleh orang sehisab sesekonek gini kesera wahum al atqiya orang-orang sepada takut dekat Gusti Allah. Orang-orang yang ngelakonin perintah na Gusti Allah, nyawin segala bentuk larang na Gusti Allah, maka orang benar bakal hisab hisaban yasira. Wa hum al-atqiya bada yuhasabuna hisaban syadidan. Hisab sarah. Benar apa celaka? Orang-orang yang kafir. Bada orang yang hisab yuhasabuna wa yunaqashun. Yuhasabun wa yunaqashun thumma yanjun. Ana wong sing dihisab sing hisapane teliti tapi diselametno. Wa hum al usatu ngene ku wong-wong sing ahli maksiat sing oleh pengapurane Allah Subhanahu wa taala. Ahli maksiat syukur minta sepura ka Gusti Allah. Maksiat minta sepura boleh. Maksiat minta sepura boleh. Ka apa-apa. Sejuta kali kula ben panjenengan maksiat, sejuta kali Allah taala nyapora. Ja pangeran ada busane sih nyapora. Sejuta kali orang yang maksiat ke Gusti Allah, sejuta kali Allah Ta'ala senang nerima, bahkan lebih senang nerima taubat orang yang ahli maksiat gila tenimbang orang tandi maksiat sekali king aroma setandi itu dosa aroma setandi itu sekali ke pangeran Allah Ta'ala ki lebih berharap dari orang si ahli maksiat tapi gila taubat dari maksiat ki kemungkinan besar orang benar dadi orang saya kecintain dengan Gusti Allah tenimbang orang sali ibadah yang penuh kelaban kesombongan di dalam hati. Tentang nyuruh maksiat, enten hanya perbandingan boy. Perbandingan orang yang kecintaan di Gusti Allah orang benar tadi itu dosa. Orang yang di dosa bahkan banyak dosa nah yang gelem ambu minta sabora atau pada ke Allah Subhanahu wa taala. Nikah atta ibu minadz-dzambi kaman la dzambalah orang satu berdiri dosa padan tadi dosa sama sekali. Ini tergantung. Kula panjenengan montro hisaban sesekone ya patakok ke pangeran. Ibon semua abid ya pas semua belesek. Aja pesemo beler sakone, celoper sakone arep male semua gaya aku male bode bita-bita sakone sekar. Ya bacaan. Pele montro dadi atqiya sulaha yeri aku nerima buku catatan amal lebih si kanan monten tabaqatun ukhra neka kloter si kedua hisab Gusti Allah yunaqashun wa yuhasabuna yunaqashun wa yanjun teliti kabeh mare pone Pak Abi pemancing pelesoh papaya patakok kade pas selamat kelaban oleh pengapuran Gusti Allah king beda orang saya hisab hisaban syadidan sarah hisabana tak pas selamat dengan Gusti Allah pas celaka pas era orang-orang si kafir orang si tak iman dekat Allah Subhanahu taala. Wasu ilalanten suni pirso etanyai wasu ilalanten suni pirso den takoni sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam den suni pirso anil hisabi saking hisab al yasiri kang setitik
Ya napa Gusti Kanjeng Nabi? Hisapan sing setitik niku ya napa? Lho niki mangkane dadi dongane Kanjeng Nabi niki. Kanjeng Nabi niku menawa tuwa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisab badan kaula kelaban hisapan sesakoni. Duwana Kanjeng Nabi nika. Jarang kula panjenengan, bahkan mungkin tak pernah duwa nikah. Duwana Kanjeng Nabi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Duwana Kanjeng Nabi nika. Ya Allah peringanaki tebuknya badan kaula dalam keadaan sakaratil maut. Peringanaki Gusti, hawwin alaina sakaratil maut. Duwana Kanjeng Nabi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kanjeng Nabi ki minta sapora ke Gusti Allah padahal lek sapora. Ki minta swarga padahal lek swarga lek wajib pagi kang kuwi Kanjeng Nabi. Ben minta jauh dari apoy neraka padahal haram Kanjeng Nabi masuk neraka. Terus Kanjeng Nabi apa kayak hisab pak? Tapi Kanjeng Nabi ki atuwa ke Gusti Allah taala. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini ke ta'liman li ummati sallallahu alaihi wasallam. Benih pas Kanjeng Nabi polan la oleh pangapura dari Gusti Allah, oleh jaminan dari Gusti Allah pas tak bejeng tak basah enten. Orang yang tak oleh jaminan ni ngak baben bejeng keter. Jam 12:30 telok. Sopu pet mepet ledek setengah petok. Tadi jaminan padahal Kanjeng Nabi saya jamin bi Gusti Allah. Muna sujud beca aing merepat tah sampai membeca ke tempat sujud tah muna lengki sampai nyap-nyap dari jengguan aing merepat tah. Apa saya pengen tabi Kanjeng Nabi? Saya ketako. Mun benih karena dari bersenaatena Gusti Kanjeng Nabi. La beri syafaat bi Gusti Allah. La beri keleluasaan dengan Gusti Allah. Tak mungkin Kanjeng Nabi ini kayak hisab pah. Tapi Kanjeng Nabi ki minta ya Allah, Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah Kanjeng Nabi tanya aki, "Panapa hisab sesekonek kak dinto ya Rasulullah?" Faqala mongkon jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzuru ningali sapa ar-rajulu wong lanang ningali kitabahu ing buku catatan amali ar-rajul fatajawazu mongko nuli liwat sapa si ar-rajul bihi kelawan kitab anhu saking hisab." Sing diarani hisab sing setitik nggih niku wong sing diketokno buku catatan amal terus tiang niku wau liwat ambek nggawa amale saking hisapane Gusti Allah. Tetep ono jenenge hisapan, cuma diliwatno mbek Gusti Allah. Ndak sampai nemen. Diduduno buku catatan amale fatajawaza bihi anhu pas esoro lebat bi Gusti Allah. Idhab, ayo masuk terus. Berarti hisaban yasira. Masya Allah. Mun setek hisab sekali, abuh, kata apa ya tambah luar biasa. Bighairi ru'yatil hisab wal itab, tanpa beda tuntutan, tanpa beda hisapan. Umat Kanjeng Nabi saya tak bakal hisab dengan Gusti Allah. Ya tambah luar biasa aneh kan Kanjeng Nabi hisapan sesakonek nika iki paneka yanzuru rajulu ningale deka buku catatan amala fatajawazu bihi anhu pas ngelebetin kelaban buku catatan amal kela dari hisab. Artinya mampu ngelebetin hisapan nih. Pas selamat dari hisapan, bisa melalui rintangan saat nyaman hisapan, ada nyaman hisaban yasiro ya. Lo terus, mon hisaban syadidah, ada saya hisaban si yasiro. Mon hisaban yasiro pun kudu lebat ke hisapan benega. Mon setiap hisab sekali, ya tambah nyaman. Ane kehisaban yasiro, baik kepe buku catatan amal, pak ba. Fatajawazu bihi anhu, mampu ngelebetin engki panika hisapan kelaban sampurna, mampu ajawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Saya tugas dening Allah Subhanahu wa taala untuk atanya. Omar bani badamah. Ilmu ne lakone benja. Dunyane diri dimah pas ibadamah. Ngode kake gawe nampak
min umrihi fima afnah wa min syababihi fima ablah wa min dunya min aina iktasabahu wa ila aina anfaqtahu. Ibadah emmah oleh dari di mabik ibadah emmah. Ada kapi la tazalu qadama abdin. Ci pengajian saya riberin saya boleh terangaki. Ada saya lopot nih kabon kapi bon. Orang yang saya hisap saya sakone mampu ngelebeti. Lebeti ning Gusti Allah. Selamat dari pertanyaan mereka artinya mampu ngelebetin rintangan saknya mahisapan mereka. Ada nyaman hisaban yasira. La ilaha illallah. Wa yuqalu lan den ucapaken. Apa sing den ucapno? Mithlu muhasabatillahi ta'ala al-mu'minina yaumal qiyamah kamu'amalati Yusuf alaihi salam. Wah niki mithlu muhasabatillahi ta'ala utawi padane hisapane Gusti Allah al-mu'minina ing wong kang padha iman yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat iku kamu'amalati Yusuf alaihi salam koyok dene penggaweane Nabi Yusuf alaihi salam ma'a ikhwatihi sertane pira-pira dulure Nabi Yusuf. Haitsu qala ing dalem sekirane dawuh sapa Nabi Yusuf lahum maring ikhwatihi la tathriba alaikumul yaum. Nek nang Al-Qur'an nika. Kamu'amalati Yusuf alaihissalam koyok dini penggaweane Nabi Yusuf alaihissalam ma'a ikhwatihi sertani piro-piro dulure Nabi Yusuf haitsu qala ing dalam sikirani dawuh sapa Nabi Yusuf lahum mari ikhwatihi la tathriba alaikumul yaum la tathriba ora ono cacat iku maujud alaikum ing atase sira kabeh sinten ikhwatihi niku dulur-dulur Nabi Yusuf benyan bade sapolo sapa rabi Nabi Yusuf la tathriba ora ono cacat iku maujud alaikum ing atase sira kabeh al yauma ing dalem dina iki. La tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf dawuh nanggene dulur-dulure sing akeh 10 niku. Ono sing ngarani niku dulur tiri, tretan tirin. La tathriba alaikumul yaum. Pada hari ini tidak ada cercaan, tidak ada cacian bagi kalian semua. Yaghfirullahu lakum, Allah Ta'ala mengampuni kepada kalian semua. Wa huwa arhamur rahimin, dialah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Maha pengasih dari segala orang-orang, dari semua orang yang menyayangi. Nabi Yusuf nikah enakre nabi teretan nikah perumpamana Allah Ta'ala nyeporah dek hisapna orang seberiman engak nyeporan Nabi Yusuf dek tantretan ki orang dek remah perbuatan teretan Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf nikah perbuatan jahat tatretan Nabi Yusuf dengan Nabi Yusuf panjang lebar Allah Ta'ala nyerita di dalam Al-Quran karena Nabi Yakub lebih cinta ke Nabi Yusuf sebab Nabi Yakub menghendus atau mencium bau-bau kemuliaan dari Nabi Yusuf mulai kene Nabi Yusuf lah aceretah dek bapak Nabi Yakub wahai abah kaulah malam amempeh nengalin bintang bulan asujud kebetulan kaulah la taksus ru'yak wahai tang anak cek cerita aki mempena kakek katre tanah ben deki jahat tere tanah ben Nabi Yakub oneng Arya Yusuf bekal andi keistimewaan bekal andi kemuliaan cak Nabi Yakub sehingga Nabi Yakub lebih perhatian ke Nabi Yusuf lebih mencintai lebih menyayangi ke Nabi Yusuf lebih perhatian sepenuhnya tak masalah sini kenika dalam sifat adil ya harus adil orang tua abri ya adil pak bila beri 10.000 ya 10.000, bila yang naik bungku ya bungku kapi. Tapi urusan cinta tak pada. Tak harus pada urusan cinta nih kak. Urusan perhatian dia tak bisa.
Karena pun ate nih kesanan tuaki. Arya norot, Arya tak norot, Arya nengeneng, Arya tambeng. Dek saya tambeng kudu cinta pada dia tak kehera. Suruh mele rokok letak dek bikok rokok. Sesitung kena bik susu nih babali. Sayangan kamu ya. Ya dek saya norot dia. Mun sesitung cak belesat. Suruh ngacing atulah jangan. Suruh apa sa ngebayemi benar-benar laku. Tak norot, urus na ate. Dem masih lebih cinta, dem lebih perhatian, tak masalah. Sepenting sifat adil sambian. Harus adil sebagai reng tu ada ke anak, ini harus adil. Ini seranan mun sambian tak adil. Nah, Nabi Yakub karena lebih perhatian dengan Nabi Yusuf, sebab Nabi Yusuf ni kapon ekatengal bakal andi maziyah, bakal andi napa keutamaan Nabi Yusuf ni ko singke eman temanongku Nabi Yusuf nika akhirnya singkat cerita nika panjang lebar Allah Ta'ala nika nyeritakin Nabi Yusuf pas beda suratnya mana surat Yusuf awal nyeritakin Nabi Yusuf sampai terakhir singke Nabi Yusuf nika cerita Nabi Yusuf dalam Al-Quran nika ca ahsanal qasas gus cerita Nabi Yusuf. Akhirnya ngerayu setretan sepuluh ini kan ngerayu dengan Nabi Yakub. Abah, kaulah teronga ke Yusuf amain. Dengan berat hati, sangkuna Nabi Yakub ngelang-langah. Tapi karena tretan saya ngajak, beri izin, elantor bin Nabi Yakub dengan catatan, saya ngak cong jaga alin. Cek sampai terjadi apa-apa. Mohon beda apa-apaan tuli mulai. Siap abah. Karena 10 orang ini kapun niat jahat puna. Karena yang ke Nabi Yakub lebih perhatian dengan Nabi Yusuf. Pate ebair ya. Nabi Yusuf. Colon sampai jauh dari dalam Nabi Yakub. Ekera pun tak mungkin karena kene dia bakal mulia. Jauh dari arah nih kapunan. Boden yang tengah arah jauh dari manusia jauh dari kehidupan tak mungkin dia Yusuf bisa mulai seukuran kanak kene dia tak mungkin wis akhir namo somor sekona Nabi Yusuf ekala kelambina pas cabur ke dalam somor bitantre tanah kelampi kelai apa beda bi tanah Nabi Yusuf pas nyembeli embi ni kalak deh epak tanpa kaki dak pakai Nabi Yusuf. Nangis ke Nabi Yakub, abah musibah abah. Musibah apa cong? Kema Yakub, kema Yusuf, Yusuf can Nabi Yakub. Engki kak dinto abah saporan kak dinto kelampina Yusuf kak dinto. Kelak ning jalan boda macan abah. Pas Yusuf itu ore cakar macan pas ebik cabik petene neka sampai lo ke kapido dan banyak. Nabi Yakub curiga sinin punan. Tak masuk akal aja Nabi Yakub. Nabi tak kempangnya cokoco tapi karena Nabi Yakub ini kesabar orang pasrah tawakal dekat Allah Subhanahu wa taala bentak buambu Nabi Yakub ini selalu doa terus doa atu dekat Allah Subhanahu wa taala manter tak terjadi apa-apa ke Yakub ke Yusuf manter Yusuf apa selamat manter Yusuf aja getin Gusti Allah tak buambu satu pas akhir beda orang dari Madian enter ke kota Mesir namo somor Allah Ta'ala di rencana lain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah meninggalkan hamba yang terzolimi tenang bae mon berengan ngaji kulit sambian pangeran tak kira tedung pak pangeran tak ngede congok maren pon abesaki celaka tibi ancor tibi lah berjajir ada cerita orang zolim ni kesukses sobung iya setia haja nyaman jelingna congok maren pon can bahasa Madura ending aja ya dibudin jongo monta odik matan tok aja maren ngala dunya na ruang ngerampas tanah na ruang jongo tak odik tep kedepan matan tok maren letak tak le mulai dari kontrol leto odik kontrol leto dulu tak ada dunya bisa ke kontrol aja zalim
Ben Allah Ta'ala ngaramaki dekat kezaliman panika. Karena Nabi Yusuf orang si mazlum, orang si kaning aja. Nabi Yakub orang si sabar beneremah dekat ujian gela. Secara orang ngah tege anak pacalaka sombong Pak, sombong. Nabi Yakub tetap aduh tak buambu, nangis dekat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi Yusuf Allah Ta'ala di rencana lain. Mak epa kenceng orang Madian pelebat somor jiria. Mun bene pangeran sama kenceng. Ambu neng pengkira somor ngala aing. Tingbon ngala aing ngelateng Nabi Yusuf. Ngelateng gawo orang penika. Maci gendeng kana ria. Ya ada rumah sampean ngetelak bule sini kawakan. Aja mulai gawo ambean haja. Hah? Nah, bayangake. Kelateng bi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kegentengnya separon manusia segenteng ke kroyo separon ketibiin bi Nabi Yusuf. Ingat apa genteng? Orang salam tunya seteng genteng nih kah? Ning separuh. Ada semelor ya. Lis mak jalil musen mani mukit tak melo. Tak melo. Harus seteng genteng ngedor ya, kit. Seteng genteng to. Tekira aja tak nek bunda kata abek ya kit. Padahal masih kau kene iki ya. Tuti orang seteng genteng salam tunya separuh genteng nih keroyo, separuh nih ketibin tineng Nabi. Enggak apa genteng Nabi Yusuf kira-kira. Mukjizat Gusti Allah. Akhirnya gawo orang sederi Madian rombongan nika wis jual beri ya. Dek pasar sebagai budak. Karena orang senemo. Nabi Yusuf singkat cerita Nabi Yusuf nika dek pasar. Siapa semelia budak ria tang budak pon orang patang nabur terakhir Perdana Menteri Kota Mesir, seranya mana? Akhirnya, wis beli yang kok dia, beli yang kok, enjaan raja kele, beli sengkok je ya, jangan Perdana Menteri nih, beli sengkok, omor kene, si raja kele andi binehnya mana? Zulaikha. Para raja teromat pun sampai Nabi Yusuf semakin raja semakin gonteng Nabi Yusuf nih. Masya Allah orang semakin kagum semakin seneng sampai Siti Zulaikha pun kepincut Pak, mulai seneng dia. Padahal romat mulai kene nih kan. Sing romat Siti Zulaikha ben raja gelo. Mulai tertarik setan main pun. Iya, lah, ampun ada orang, ngare kan bungko nabaan. Bila boleh kesempatan saya buang, tak bakal datang 2 kali. Kanceng lah bang, takut Yusuf dia. Kira Nabi Yusuf gelem. Kira Nabi Yusuf noro tenah, seorang nabi, mulai kene lek jaga tinen Gusti Allah. Mahfud, maksum. Tak mungkin seorang nabi berbuat zina, tak mungkin. Jaga tinen Gusti Allah. Cek nabi kiai tak kira berbuat dosa raja nyaman mahfud. Jaga tinen Gusti Allah. Mungkin dosa kene tapi dosa raja tak kira. Nabi tekian boleh maksum. Jaga tinen Gusti Allah. Nabi sebelum nyangka dadi nabi andi irhasat, andi kelebihan. Saya nampak dari dan nabi mereka irhasat. Baru mulai dadi nabi mukjizatnya mana. Nika min akbaril alamat termasuk paling rajin ngertenger je bakal dadi nabi ibri irhasat tinen Gusti Allah. Tak ada pada bi lain. Gondong Nabi Yusuf. Pon Nabi Yusuf pemasok. Ane kecerita na la tathriba al-yawm nika, la tathriba alaikumul yawm. Deki katemon bi cerita na sa Sapolo nika. Aja tak not to bakto na ria. Mon kasi Gus Dur tiga lagi. Tepak-tepan mon season kedua biasa tak pati serem biasa. Akhirnya kanceng dulu.
Kancing dari dalam Yusuf, engkau seneng gabaan Yusuf. Mosok bean ria tak norut na tentang pengatero Yusuf. Cawacan sekalian Yusuf. Raja na bean tak pateng reken kasengkong kalau tak patete otek kok Yusuf. Maju rangkok minta sekalian gabaan tetap. Qala ma'adallah. Bahkan Nabi Yusuf bentuk dalam Al-Quran, dalam ayat Nabi Yusuf nikah apa? Adabu dalam Al-Quran jelas lagi. Tak mungkin kaula nikah bekal ngelakonana ngak nikah kawan jenengan cereng semaraja kaula benika rakana sampian jak Nabi Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi, perempuan yakni Siti Zulaikha yang dia Yusuf tinggal di rumahnya serumah, huwa fi baitiha Nabi Yusuf odi ebungkona Siti Zulaikha. Wa ghallaqatil abwab, mulain ekudah Nabi Yusuf mulai kudah lah bengah mulain tutup. Wa qalat haytalak, wa qalat haytalak, Nabi Sera Siti Zulaikha ngajak. Wa qalat haytalak, Yusuf denak ra Yusuf asemak kang kok ban Yusuf. Mosok Yusuf sekalian bi mumpung ada orang Yusuf, ada orang setahu Yusuf. Awak nikmatin dia mumpung ada orang tahu. Nabi Yusuf adabu qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Aku berlindung kepada Allah. Engkau minta perlindungan dari Gusti Allah. Sesungguhnya dia, huwa yakni suamimu, raja kala, adalah tuanku yang telah membesarkanku, yang telah memperlakukanku sebagai anaknya dengan baik. Sesungguhnya engkau tak mungkin berbuat iya karena laki naba anje yang ke bapak bisingko semara jengko. Engkau yang ke anak. Epaksa akhir Nabi Yusuf neka keluar dari labang beneka pas etakku kelampin sampai bedai budi tepergok bisa laki. Wah. Etam mau bisa laki, bi raja kele. Ngabi fitnah pun Siti Zulaikha. Dormong ko yai perkosa ko bi Yusuf. Yang ko beda arma bi Yusuf reng ko bai beda arma ko rebang ko etakui bekele ko ban. Nabi Yusuf tak ngako. Ngamuk Pak. Akhir pas eyokom. Dengan tuduhan-tuduhan sing neka akhir Nabi Yusuf eyokom. Rame pun bahwa raja andi binihnya mana Zulaikha ning rumah tangga neka pun terjadi gonjang ganjing, terjadi perselingkuhan. Ternyata Yusuf dia ya Nabi Zulaikha jan rame neka pun rame. Akhirnya Siti Zulaikha meredam mah isu-isu hoakse menyebar neng masyarakat neng Mesir saat menikah sopaja abek bagus. Akhirnya mengundang bine-bine orang seki-soki, orang-orang sekat pangkat, orang-orang se terpandang, iundang kapi makan-makan ke dalam Siti Zulaikha. Pon ban nuduh sengkok dia iya karena bandela terbukti nyata bahwa kelampina Yusuf lebeda dia roh pas ketemu can ben langsung ketemu laki ban tibi Siti Zulaikha ban montro tawa Yusuf pas tebene karo engkok saya seneng masih beun tero kieu ke Yusuf apa keluarongku Nabi Yusuf tung situng orang bine sederi bine pejabat-pejabat orang-orang se terpandang neka ebri lating ebri todi ebri apel kombi kada kombi bareng pone kombi Nabi Yusuf apa keluar mahadza basyara benih manusia Arya malaikat ria dari genteng sampai tek gresak rikin orang bine neka saya ketok bi
orang bine kelo dari gendeng terpesona terpaku memandang ketampanan Nabi Yusuf sampai gerigin sek yeres benih apel lah sek yeres Pak. Daerah mah kagak bener ciling Yusuf kata dari gendeng aja. Singke ada buaki tineng para ulama lau anna ashaba Zulaikha ra'ayna jabinahu la'atharna taqti'al gulubi 'alal ayadi. Kalau seandainya teman-temannya Zulaikha diperkenankan memandang ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'atharna taqti'al qulubi 'alal ayadi, maka niscaya mereka bukan hanya akan memotong jari jemari benih karo grigin sek ketokah, atena pun bakal teriris-iris oleh kegenteng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law anna ashaba Zulaikha ra'ayna jabinahu la'atharna taqti'al qulubi 'alal ayadi. Mun saumpamana orang bine-bine kancana Siti Zulaikha ngatelak de genteng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sek ketok benih karo tanang aten nare ketok tek gres dari genteng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Genteng Kanjeng Nabi mun Nabi Yusuf separuh orang genteng ekroyo separuh eketibi, tapi mun Kanjeng Nabi Muhammad SAW sepocak alam sebedalam pocak berek pocak temur orang genteng popolong bi Nabi Yusuf ki gendengan situng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada orang bine bengal aku dekat Kanjeng Nabi, ada orang bine bengal manteng dekat Kanjeng Nabi, bahkan sahabat ada sebengal manteng Kanjeng Nabi sampai abid sobung wa ajiling Kanjeng Nabi abid ni tak mampu merepat punika. Apakah beda manusia biasa semaman sebisa ningali sinar areh sesangat panas, tak mungkin. Padahal Kanjeng Nabi sinar makalah sinar matahari, anta syamsun anta, singka sahabat punika mun lengki adan Kanjeng Nabi nondu umpama beda mano alebun nyata seserana para sahabat alebun dari antang tak bengal ningali wajah ben seleran Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mantermu kepaki kaula ben panjenengan paring kesempatan merepat bisa memandang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Singkat cerita, Nabi Yusuf penjara. Penjara apa long bi orang dua. Situng tokang juru masan raja, sesitung tokang ngebei nginum raja. Ini kayak fitnah gitu ternyata. Sesitung ngebelai racun ternyata ongguan, sesitung kang ngenom tak ngelakoni. Dalam penjara Nabi Yusuf tak nengeneng, ngajak orang senyembah berhala, dakwah terus ngajak dekat Allah Subhanahu wa taala, berempat banyak orang satoped ning tanang Nabi Yusuf, seiman dekat Gusti Allah ning tanang Nabi Yusuf ning dalam penjara. Atahunan Nabi Yusuf dalam penjara. Akhirnya pas amimpe kanca dua ni ka amempe. Dermang ko remala ma amempe ngiberoti songgol soon pas bodo mano rajo ngakantang roti. Oh, ban bekal nemu okuman bere. Ternyata ongguan ni kepelaku ni ka. Ternyata bekal pacet ngeracun raja. Yo komoku sesitung amempe tak pada. Mempe na seneng. Oh nja ban bekal bebas, tak bekal tersentuh ban. Bebas ongku. Ditabit raja ni kak mempe. Adok sebisa napseren mempe na raja ni kak. Akhirnya kanca dua sebebas ni keengak mator ke raja. Raja kulandi kanca penjara. Tokang napser mempe. Siapa mana Yusuf? Pak keluar. Acereta. Si raja ni kak acereta tentang mempenah deka seranya mana deka Nabi Yusuf alaihissalam. Adok se tahu dok rema napanya mana mempena si raja ni kangko ria amempe bode petong kacang napa seberang pun bode petok ruah. Oh bekal terjadi ya sekecaki paceklik se luar biasa sebekal terjadi ya subur zaman
petong tahun bakal terjadi paceklik petong tahun karena tok petok saya kami pebi raja terjadi yongku. Akhirnya Nabi Yusuf bebas dari tuduhan-tuduhan. Akhirnya Nabi Yusuf bebas juga. Nabi Yusuf vonis bebas padahal Nabi Yusuf tandi salah kengkele. Akhirnya berde bayi sebisa ngocak mon kelampi jiri bede berde yade berarti Yusuf salah. Mon kelampina beda budi berarti orang bine Zulaikha je saya salah. Mon singkat cerita Nabi Yusuf neka yang kak teti raja. Teti orang re yokom kade pas teti raja biasa. Tenempeng teti raja pas kemarin yokom. Yokom kade teti presiden bagus. Yokom kade teti gubernur. Yokom kade teti petenggi hebat. Mari tinggi yokom maksul khotimah deh ya. Nabi Yusuf yokom kada pas di raja hebat. Nabi Yusuf kena ngetero petambeng cong kada dibudi neng deh ya. Dikem lo tadi kiai tambeng ya ben. Nabi Yusuf mari yokom melalui berapa rintangan proses saben aba Nabi Yakub sampai raja. Umur Nabi Yusuf saat ini ketelopolo. Umur Siti Zulaikha seketung berapa kajian? Kajian selekor tahun. Nabi Yusuf yang kak jadi raja pun panjang lebar nih kata ya legus dur kasan panjang lebar. Akhirnya Siti Zulaikha nih entar ke Nabi Yusuf pak kelaban merepat buta tak ketinggal abek kerok keltop itraki orang. Nabi Yusuf tenger Yusuf engak kesengko engak sampean Zulaikha engkau Zulaikha Yusuf sebang nabeng ben robilan kengko atobat ke Gusti Allah. Engkau ambu dari maksiat lah. Engkau minta sapora ke Gusti Allah. Terus dah remah montang abe berubah Yusuf kengtang cinta ke beun pancet Yusuf gua. Tang abe aobe seti Yusuf la kero la kelto kengtang cinta ke beun pancet kok tero andi beun Yusuf. Nabi Yusuf ada bu mulai sambian. Tak ngereken Nabi Yusuf. Na malaikat Jibril toron apa yang wahyu dari Allah. Wahai Yusuf kabin Zulaikha jiria. Pas kabin bi Nabi Yusuf pas andi anak dua keturunan dua dari Siti Zulaikha Nabi Yusuf peneka. Nah, tetapi Nabi Yusuf dalam arti tak pernah jatuh cinta dek makhluk. Ada nabi ne kecinta dek selain Gusti Allah sobung mbak. Karena atena nabi ne kampun full kelaban cinta ke Gusti Allah. Ada makhluk ada dunya ben sesena. Jadi saya teror Siti Zulaikha. Jadi mun sampean diangkepan Yusuf teroki ya dek ka Zulaikha kelero ada nabi cinta dek orang bini ke sobung. Full dalam arti cinta dek Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kabin pas Siti Zulaikha engki karena pun lah mencintai dengan Nabi Yusuf cinta tak gelem berubah dengan Nabi Yusuf. Ketika Zulaikha mengejar cinta Yusuf makin jauh Yusuf baginya. Tapi ketika Zulaikha mengejar cintanya Allah, Allah datangkan Yusuf untuknya. Nabi Yusuf bang tabang bisnis Zulaikha tak oleh buru Nabi Yusuf tak gelem. Ketika atobat Siti Zulaikha ambu dari perbuatan saya tak bagus kele atau beda ke Gusti Allah nabeng cinta na Gusti Allah datang Nabi Yusuf kulit sampean ki senikah mon nabeng dunya tabeng sandi dunya kade dunya nabeng tabeng sak gawe dunya teh kate tabeng kelero tabeng sak gawe dunya dunya ne bene karo motor bene karo mas-masan bene kendaraan bine sesolihah dunya anak sesoleh-solihah dunya abe sehat ilmu semanfaat nika termasuk dunya nika perlu esare ki ya nyari ketenangan odi ning dunya penika. Arapa ben bilen mak beng nabeng sengkok jan Nabi Yusuf. Iya karena engkau kita kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Setia engkau tak nabeng engkau lah Yusuf nabeng Gusti Allah. Pas Nabi Yusuf seneng gelem ngabin Siti Zulaikha atas perintah malaikat Jibril karena Siti Zulaikha letak nabeng boleh ke Nabi Yusuf nabeng Gusti Allah. Akhirnya singkat cerita pun lah nikah terakhir Nabi Yusuf temu bi tantre tanah
terjadi paceklik ning kota Mesir peneka atahunan ada apa-apa dek seka karena Nabi Yakub mulai seneng beda firasat nyaman ria bahwa Yusuf reki odi Yusuf reki beda Nabi Yakub pun sepo pun merepot buta pun tak ketinggal Nabi Yusuf kengki aroma Yusuf tetap ki beda akhirnya pas anan soro entar dek raja bodoh raja saya terkenal Soki terkenal, dermawan terkenal, ahli bantu, minta kakanan desa, minta beras, minta gandum, minta kebutuhan, entar kapi. Oh, neng Nabi Yusuf, aretang tretan dejan Nabi Yusuf. Pas akhirnya, patapangki bi Gusti Allah, ngekone cek engko retretan kake, pas Nabi Yusuf ada bu, la tathriba alaikumul yawm, la tathriba alaikumul yawm, engkau nyepora kabeen, engkau tak nuntut kabeen. Supaya juga Allah Ta'ala nyepora na menghisap do orang seberiman, enggak nyepora na Nabi Yusuf de tantre tanah. Mosok pengapuran Gusti Allah kalabi pengapuran Nabi Yusuf? Ya tak kira Pak. Tetap tekin pengapuran Gusti Allah. Aneka cuma bendingan mun Nabi Yusuf sebuang ke somor. Marsine ke iyokom ataonan esek macam-macam fitnah macam-macam kiknya por ada orang seberbuat dolim de tantre tanah la tathriba alaikumul yawm engkau taknya cata been tetap tangtretan jan Nabi Yusuf Allah pun tanda kalah bekalnya por ada orang-orang seberiman sokor atau bed ke Gusti Allah ambu dari dosa ben dari maksiata bekal esapora tining Gusti Allah. Terus kadzalika yaqulullahu ta'ala wis kadzalika nika karsakoni kadzalika napa niku kadzalika koyok mengkono muamalatu Yusuf koyok dene sing diceritakno sik tas niki setitik ceritane Nabi Yusuf niki sampai Nabi Yusuf nyepuro nanggene dulur-dulure niku yaqulullahu ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala ya ibadihi kaula ingsun la khaufun ora ana wedi iku maujud alaikum ing atase sira kabeh al yauma ing dalem dina iki wala antum lan ora ana lan ora utawi sira kabeh iku tahzanuna susah sapa sira kabeh. Wah, setiap banca kok takok can Gusti Allah sebagaimana Nabi Yusuf dek tantretan engko taknya cata gaban kok tak meles gaban Allah taala pun ada bula khaufun ya ibadi la khaufun alaikumul yawm wala antum tahzanun dak hamba-hamba nasi beriman mantar pada sapa ora kapi wa qala Yusuf lan dawuh sapa Nabi Yusuf alaihissalam hal alimtum ana tawerru sapa sira kabeh ma ing barang fa'altum kang agawi sira kabeh bi Yusuf kalaban Yusuf kadzalika koyok mengkono-mengkono dawuh yaqulullahu ta'ala dawuh sapa Allah ta'ala li ibadihi maring kaulan Gusti Allah hal alimtum ma fa'altum hina khalaftum amri hal alimtum ana tawerru sapa sira kabeh ma ing barang fa'altum kang agawi sira kabeh hina khalaftum narikale nulayani sapa sira kabeh amri ing perintah ingsun hal tadkuruna ana ta padha eling sapa sira kabeh ma ing barang fa'altum kang agawi sira kabeh hina khalaftum narikane nulayani sapa sira kabeh. Nabi Yusuf seneka ada bu dekatan tanah been saya berbuat daya ka engkau ben saya berbuat daya ka engkau nyepora ka been Allah Ta'ala pun kuaku seneka hal alimtum ma fa'altum hina khalaftum amri hal tadkurun apa ben engak bilan sa maksiat kesingko apa ben engak bilan ben semelanggar tang perintah hal fa'altum hina khalaftum apa ben tak engak ben saya berbuat maksiat kesingko lah setengkok nyepora ka been mon esapora tinengku sama tak minta sapora esapora di lima Pak. Nah ini keperumpamaan kisah Nabi Yusuf dek tantre tanah nyapora sependekat juga Allah Ta'ala sebagaimana Nabi Yusuf nyapora dek kata tantre tanah karena berbuat dolim berbuat kesalahan Allah Ta'ala pun juga nyapora dek hak dek hamba-hambana senolayan dan keperintahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan iman jegeh sehingga orang mun ki cekai mana selamat insyaallah Pak. Lah saya jaga iman nih ke semalarat. Saya jaga iman nih ke semalarat. Mantar muka peceka iman Islam, mantar muka paring kekuatan zahir wa batinan. Amin Allahumma. Mantar muka cerita saya singkat nih kah
dadi muhasabah kakon panjenengan nyoon ka Gusti Allah mantar muka pagi sebagaimana tuan Kanjeng Nabi mantar muka kakon panjenengan pagi hisab dening Gusti Allah kelaban hisaban sesakone Allahumma hasibna hisaban yasira mantar muka pagi hisab kelaban hisaban sesakone amin Allahumma amin. Wa fil khabar idza aradallahu ta'ala ayyuhasibal khalaiqa wallahu alam bissawab. Allahumma salli afdala salatin wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ghafilun. Allahumma salli as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihil ilun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi wa qarabatin mahlil kudri untha wa dhakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan warzuqil kulla halalan daima wa khilla atqiya ulama nahdha bil khair waslih lana kulla syu'un wa agirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل. العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم جميعا كافة الأولياء والشهداء.